أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي يعود الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك يعود الغريب سلام عليك أمن وسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Asifa Channel ya. Tentu saja dengan kerjasamanya RA Putri Wedding Organizer. Nanti kita akan meliput mulai dari tadi acara pembukaan ibu-ibu kasidah ya. Dan biasa kita lanjut di gerebek dapur. Oke. Đó, mày nhà cô em sai à có tính say á. Chính chạy không mà. Ở đó thế là đi sau em ăn Oke, sekarang ada di dapur ya. Dapur umum. Untuk proses masaknya. Bapak pun jangan ada uci dalam kamar ya. Ibu, punten ngeganggu. Nah, ini proses untuk persiapan nanti ya. Parasman buat tamu-tamu undangan nanti. Ini ibunya masih sibuk mempersiapkan. Ibu, ayah naon sakedik wejangan tapi doakan ya dinten ayeuna acara ayeuna Bu. Enggak. masak yang Enggak, di rumah sakit sama ibu saya teh. Ibu Irma, ibu Irma nyumput. Ibu Irma nyumput. Ibu sibuk cenah. Sabios dilanjutnya punya sing lancar sadayana. Oke. Kakeknya ya. Sepuh-sepuh. Ada tahu acara apa kita. Penang ya senang ya. Enggak, punten Bu, Pak selencat Pak. Sareng kakena ya. Oh, daya kakena anu di Titan. Titan. Nah, Bapak kanggo dinten ayeuna melalui doa sareng harapan lan pulang kalihna. Alhamdulillah adanya dina olahraga sukuan kunincu khususna repan atau wijaksana ka Ibu Ramana mudah Eka sareng Atep. Mudah-mudahan sing aya dina kesehatan sing aya dina amin. Oke, mugi hiburan teh sing lungsuran dina acara syukuran ieu teh. Caduy ka akhir Aya kayaknya. pakai nanggukeun kareng sena. Atuh murang kali jaga sing jadi murang kali anu soleh. Amin. Anu biasa ngabakti ka imam bapana khususna ka agama negara. Bina sakitu cekap dah kang doa. Mohon doa ayeuna Pak kangge murang kalih nanya. Yang ngagir Kelancarkeun. Yang nama sekian aya gitu. ayat. Kasep mau beda wae. Wah, ini balik heurah naik ke kopi. Bah, Ini disorot, Bah. Doana teh. Ngadoakeun ka budak kumaha cenah, rek ngadoakeun ka incu kanu disunatan. Oh, mudah-mudahan Gusti ieu murang kalian di situ petana ting aya dina karena Allah ting nyolong dina keselamatanana kesehatanana Amin. ting nyolong
kapajengan anak atau kapayunan cing dicaketkeun saya. Lain kepajangan anak kumaha budak trek dijual. Kapajengan kapayunan anak. Kamajuan anak men kamajengan budak kapajengan gitu. Tapi itu cing nyolong ke dinya kabarokahan. Nyolong dina kabarokahan. Amin 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 amin. Atau saya segitu cepat. Sirek namihan. Kurang kali sing aya dina kapajengan anak juga. Oh, wali cuwing wali cuwing. Ya tukang kira sagratian. Hebat yang tukang hias. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي
منا وعرفات ومحونا السيئات بعلم الجمرات سلام عليك أحمد يا حبيبي